clear tu te in zavain chibai le vek ule me ni nga sang hi som ni panga ania kan video masalama khan Pakistan le India buena update kan ron ne ya ti chuanin hei vo in lama a tlai lama chonu lama tiang o update thar aron om le ya Russian President Vladimir Putinan India min tran jok thu te Hindustan time lampang hian in an ron posa chung te chu kan ron ri akanga ti chuanin India in o Indus lui kha adang chat ta a Pakistan khanin intlo khalnan Indus lui hi indang chatani chuanin kanin dowang nuclear ral thuampo kan mangang indan na bang zongjong kan chu chevekang in thisena farang ti in min vo lok to boka boruaki asang chowviawani chuanin he Kashmir lama security force lam ten hello kha anjong vezela pakatan mu thu te po report omachung te chu kanron chiaranga India in tui beradang chato viewa wangin Pakistan hi anthu soyan dingani chuan kanin do nge yarin oma nuclear war a thleng lowang ti hi a soilok thei to lawani tichuanin he Hindustan time lampang hianin posan ron neya kanan chiarange anron tia a omzia chuanin Russia President Vladimir Putin hianin April ni somni pahnia palhagama terroristen mi somni parukulai an that kha andema India chuanin misual terrorist te zong chuak turin aron fuyatin heng terrorist te andem thu anron tar lang vea hey Russia hi kan soi to thina cold war hun lai tang to khanin India hianin na support vetlada tunu apo hianin kanin kari atha chauzela tichuanin hey news channel trend khat page chuanin za in Russia hianin min support ti te pon an posa amaro chu channel trend khat rin tlak lawang chi na an thuron chu hi chu kan react vak do thin lawa tichuanin Russia hi kan lam trang an nia Israel hian za in min support boka USA hi chuan in rem taka om turin min du ve bokani engpon isela hey IG lama hianin Indus lui pui andang chana kha kan ron da chuak towa YouTube lama hianin copyright thilawang hin a ron da lei theilowa IG link hi description a hian kam da in lova en veanga tichuanin hei thalaka kan hmuang hianin lui pui kha andang chatmak mai ani lui pui berandang cha hi chuanin Pakistan lampo hianin kanin dawang kha anlo tilok sa towa zan in lama hin kanin kap to mai anga ti ngai dan te po hi apiang ve thei to ani isuanin hey Kashmir lama hello ka security force ten an zong vezela posikan chiarange Kashmir chu security force ten an al ne to le LET fir fiakte lo huma trampuina petu ama chu security force ten man tumin an lain lui pui tui liana azong luta adam chuale abese yom lo le kumsom ni pathummi ama thian fir fiakte hi chole an mamo thil dang alo peya kumram go nuaya an khosakna turmun alo ngai tu sak boka an kalle na tur thlangina boi puyani heng fir fiak te thil ti rap thak zia chu kan riat kha hei thalak hi an ron da boka dam chuak lo mai theyan tia achin hi kan riat le vele kan ron update le don ani isuanin hei India lam hian in Indus lui puya dang chatta a engpo ni sela indo na hi athleng lowang ti asoi thei to lo ani India chu an Pakistan chu atui don tur arep sakrana Pakistan chu ramrawa achang chhaumek kani hei lo hi mun khada dan cha na turala neya aboi pui le mek hetianga a hrek rawani ngat chuan Pakistan hi silaya ka an ngai po karing lo hial achan chu an chan tur hi arab thlak don lutuk kan tlong lui hi anara tangin hanro tamai se kan mang an dan tur han ngai tu ula Pakistan chan hi arab thlak dan tur in ret hi amang Benazir Bhutto fapa Bilawal Bhutto khan tui alo luang lo ani chuan thisen aluangang alo ti ve pung to a thisen luan tir turin an che masangam do nem ti kan thlirang chu India po hian thiam chan le zualnan min lo ka masak khi angak do em ni o kati nuclear kher hi nei ma se ahmanga min karing hau lowa ahmanga ni po in India ramvai vuda chantir tur khopin an kana man ruwa range in atlin lo India ero chuan bit khap kar lakin a chantir thei nuclear ahmang lo ani chuan min ne don boxi lo an lu chu a highway map khopang heng zong hi zel din thu bol ani ria aring kap ta eti kan mu ma le riat ma chuan hei hi kan ti thei tok chu ani ri mai India lam hian sipai nun chan an la zir tluk renga Punjab state aram ri naya chuan blackout antia current te ofin mok drill an nei mup Pakistan lam hi anin ren chhotan viawa an sipai nun chan zir po anti top to
tho na tuilama po an mamo ang zat an nei lo ni in soi ani Pakistan lam hian China hi an rin chana ni lo chuan min hne ngai na hi a om lo ani tun din hmuna chuan kumsang ni som pakua nuclear ral thuam nei then om ramte anin ka nuwa India le Pakistan ten an sipai chakna na sa takin an ti sang buena hote kara po buena na sa tak atlen theina chan sa om ni in sipai officer hlui le mithiam ten an soi khamasa a India Kashmir ram chunga khwalzin te thina New Delhi in Islamabad apu nuwa Pakistan chun India in sipai mangin be an tum thu an soi India Prime Minister Narendra Modi yan he poi khoina thlen tu hi an suang tu na pia lama shrem atiam Pakistan in mi somni paruk thina hian anin ro lo thu soi ma se be an ni chun an chan le tur thu an soi kumsang ni som pakwa khan Indian Kashmir India sipai convoy bom nuwa Pakistan ram chunga air strike kane terrorist ke man ti chiat thu an soi Pakistan jet ten ni chung jet action nei na phubalak na turin air strike kan nei India aircraft an kap thabok ram pani te hian indo na voi thum an lo nei to kumsang kha zakwa somli pariat sang kha zakwa som ruk pangale sang kha zakwa som sari pakhata zalen na an mu nuwa chirsen lo anin kap to atam zok chu Kashmir bial chung changa ram pani hian kumsang kha zakwa som kwa chaukan nuclear ral thuam an neya Kashmir Rikovela flashpoint lau omber pola chalani sipai lama mithiam ten nuclear ral thuam mi atul fe ani lo chuan an man an ring lo ve ma se indona hote po azual zel theina tourist sang tak athlen theidon ni in an soi hetiang boina hi chinfelnan tho theina missile le drone te a man arin om Washington a think tank Stimson Center South Asia program ma non-resident fellow Frank O'Donnell an nuclear weapon tel lowin anin daw theyang atiya abik takin India in kumsang ni som pakwa khan an din mun a chele ni in angai Russian jet upato tak an rin chan berani heminu hian French siam Rafale fighter jet som thum parukan le Western aircraft traber ani Navy tan order dang a ombok Pakistan in China a indo thona traber zinga mi Rafale tlukpui jeten kumsang ni somni pani atang khan betstar an le London International Institute for Strategic Study chuan atlem bera thona somni tal anei ni in asoi o eng pon iselak an boruak hi arita tikhani indas lui pui chu India in adang chatta a he Pakistan lam hianin a thuthar an nei ve zela eng pon isela zan in zan la ya chuan hey Facebook a page chen ka chuan an kap to nge ang ti te point an soya a post rang hi kanan bi kwal le ange tui min dan cha saka wangin kanin do nge yang Pakistan Deputy Prime Minister Ishaq Dar Pakistan Deputy Prime Minister Ishaq Dar chuan tui min dan cha saka wangin kanin do nge yang atileta post masalama kan rindan kan soika adik ve theidon tlata hriat na kanei pha India hian Pakistan chet pel uhun anga kani arin na kanei ve tlat luitui lian takha tu na chuan ngal rek chen lek ani to hlom thil in mung hi chu a om chiang ani thumna ani to amasa bera Navy Chief Adota Air Chief Marshal chuan vo in thotran ni a Defense Secretary ten India Prime Minister Khun Khan takin an ti pui to enge mo hi chu a in mung me kani amasa bera Navy Chief Adota Air Chief Marshal chuan vo in thotran ni a Defense Secretary ten India Prime Minister Khun Khan takin an ti pui to pumodia hian thingpui a in pui satlia chuan arin omlo thil in mung mek hi chu a omani tin post masalama kalo soi zo to tho pakhat Pakistan Army Chief Game Chungchang kha vo in lama chuan thuthar tlem om le man kuma General Parvez Musharraf an thu neina atne chu angkha athleng le lawang ti a soi theilo red a om tlatani ma se hei po ataka thlen ma chuan rin dan ani ri mai Pakistan lamin silai mu an nei tlem thu kan soi to a kan oi chia lo hlom ni in alanga ma se Pakistan hian tun nai khan Ukraine ne na aloin shal nual mai chulo ni in an ordnance factory ten silai mu an siam chaklo boxi hei wang hian ani mai thei si painun chan an zirpo anti tom vekto India rama silai mu lam siam na mun ordnance factory te po silai mu atam theyang ber siam chuak tura thupek an ni to a thok tu te po in chol an lak phal ani to lo silai mu kan siam mup renga enge mo in mung hi chu omani
India hian kap masalovin Pakistan thinrim thoa thuna nga ka nalutukin khovel hriat a chhut ngek atum po ani mana pa chawlo chuani na chan ve po kan hri si lo ani hi India lam chuanin silai mu asiam muban Navy Chief te Air Chief Marshal le Defense Secretary te tikhanin pumodi anakowa thingpui hi chu a inpui me na rin omlova eng strategy emo hi chu an planatin khovela thiam channan Pakistan a thun hi angak ni inarin oma Pakistan hi min ti boy reng maya pumodi te India sarkar hi chuanin khovel me patanga thai bo hi anchak zek inarin omtoni empon isela thuthar omani chuan kan ron update le vat donani tuna tan chuan kan du tok le photang